عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi se da je rekao: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: na svaki ljudski zglavak pripada sadaka u svakom danu u kome se pojavi sunce. Izmiriti dvojcu je sadaka, pomoći čovjeku da se popne na svoju jahalicu da bi ga nosila i dići na nju njegovu opskrbu je sadaka. Lijepa riječ je sadaka, svaki korak do namaza je sadaka i ukloniti smetnju s puta je sadaka. Hadis bilježe Buhari i Muslim.